Мы сегодня будем говорить на своих родных языках. Посмотрим, поймем ли мы друг друга. Да. Я буду говорить на узбекском, она будет говорить на кыргызском языке. Да. Салом, Дермет, қалайсың? Жақсы, Аваз, өзің қандайсың? Рахмат, зор. Саулығың қалай? Денсаулығым жақсы, өзіңдің денсаулығың қандай? Xudoga shukr, rahmat, hammasi joyida. Charchamadingmi? Жоқ. Yaxshi. Bugun mana Palestina kuxnyasiga keldik. Qorning ochmi? Походу, құрсағың тоқ буды атады ұқсайды? Жоқ. Ну, Не, наоборот, я говорю. Ты голодная? Ты голодная? Да. Да. Я только... Мен болса, ертең мен саат 11-де тамақ жегеннен бері, азыр жейліктің тамақ. Men ham erta bilan choy ichdim, только frukt, meva-cheva yedim. Мы же только чисто будем говорить, да, на языке. Faqat meva-cheva yedim, boshqa hech narsa yemadim. Да. Meva-cheva yedim xolos, boshqa hech narsa yeganim yo'q. Men ham qornim Neli al meva-cheva? Frukты. Фрукты у них meva-cheva, да? Keyin bugun ob-havo juda ham yaxshi. Salqin bo'ldi. Погода, ауа райы сонун болуп атат. Чындап. Bugun hozir sen nima zakaz qilding? Мен болсо токтун эти, грилге бышкан токтун этин заказ кылдым. Сен болсо шашлык. Men u yerda shashlik bor ekan, tovuq bor ekan, guruch bor ekan. Da. Bilasanmi, sen juda shaddod qizsan. Shaddod qizsan. Рахмат. Комплиментиңе рахмат. Menga yoqadi. Шадот деген шайыр, э? Жана эмне дедің эле кухняда отурганда? Сенде канака yangiliklar? Кухнядан былай айтат да магачы ушул сөздү. Мен түшүнбөй атам, до сих пор түшүнө элекмин. Канака yangiliklar sende? Menda особо yangiliklar yo'q, hammasi joyida. Yangiliklar? Түшүнгөн жокмун. Новости. Жаңылыктарбы? Да. Менде жаңылыктар деле жок, жүрөм. Өзүңдө. Сенде да жок дедің, а? Menda ham yangiliklar yo'q, hammasi joyida. Hali o'qish boshlangani yo'q. O'qish boshlanmadi. Менде бир жаңылык, мен 2-3 күндөн кийин айылга кетем. Issiqko'lga ketasanmi? Ооба. Meni ham olib ket. Жүрүп кеттик. Ish qildirmaysanmi? Өрүктөрөсү. Күнүгө 100 яшиктен. Да, issiqko'lda juda ham o'riklar ko'p ekan. Биз күнүгө 100 яшиктен теребиз, фуралар келип алып кетет бизден.